Ki nongyalam jong karibhoy dorbar mentakas ka arpo artrik nailar arhajar arpo lai kilalit ban kendo bat pediang sngo bhayo ar Brahma MCS ubashim tiru kumu additional deputy commissioner bat u project director batmai ka DRDA Ribhoy district. Hakani ka jinglet kendo lalam khmat da uba RB Shadap presiden karibhoy dorbar haringkat kinongkit kam bahak khmat jong karibhoy dorbar. Habakren sekilat pathai khubor u presiden karibhoy dorbar uba RB Shadap ulayaro e kajing treshitom u ar Brahma hakapor ba ulong kum u BDO ke umsning senar di blok kum juru kum u border magistrate kum karibhoy dorbar ka don jingker menru bahakani ka kenti hakaba ulawan kum u project director un sanang wan ra shu shibun ki kampen roy hapo ka district. Uba RB Shadap ulaya thuru bana kaliang karibhoy dorbar kala kenturu syawar Brahma uba batru kumu secretary jongka district selection committee ban penstet ya ka result DSC namar ka jingslem kalawan ra ya ka jingling a haki samlawat kam shu ulaya thuru bau ar Brahma ula kular ba on pelat no ya ka result DSC hapo ubenai no pra jong snam arhajar ar pholai baru ar Brahma ulaya thuru ka jingslem jongka result ka dei halor ka roster system karibhoy dorbar ka kenturu yau ar Brahma ban kham ailat iki samla ki banapo ka district. So kebelah sibun ya pergi media kibala yawan rangkat bat ni hang step ka dari boy dorbar hang step kawan ban kendu ya u sar Raja Brahma hadin bu lawan join biang hang ne kum u ADC bat aga jurupor la ai u ya kedan bu unbat ya ka kam project director jong dia bat ulong u officer uba ni dan bentak babun bagi kam ki babah ki ba ulong jugarap aga border bat haki jingarap ki kam ki skim runjo ya ba ulong jang ne kum kari boy dorbar ni sudun kam heban tempa ko songo yu te haga juga porru ni sutu ba udai u member secretary jong ka DSC apo jong ka district ke jongi hagi snam ki ba lalai mentaru sabat biang ya kena keju ke pos dan namar bagi dan ki kam sateng ki bangila ya kendu yu hag ni ki ya haunu snam mo baladap na ka menta ki pos bodan apo jong ka DSC apo jong Ribhoy district tinggi kuat banwan bania syai batu la ki pos ki baladap ban khot interview lano kun ai ki makin pelai ya ka result jadi kita kadang ngiwan bani kenduk bat nilayo jing China ba ya ka result jong ka DSC jong tu wala dem la kamno ula ai tim yang ba un pelai hapo jong mulai Desember minta senam art pelai bat ngingit skam ba lengba kan jing wan jong ni hakan step nila kentu yu ba un hampek ya kini ki samla badon hapo jong ka district jongi te ya kata te ya ke bapas bapil ngimnut imong mano bapas bapil tang hindrei iban wan akibat job lane kibala ban poi cha ka jing job lane ban yo ya kata ka pos kibala tenang kin long hitang nak benta ki samla ki badan hapo jong district jadi kita gamat ke mangiwan hang step te kum ka Ribhoy dorbar ngi pan paulo jing smokeman bagi ni ki official jongi ngi poi langgom ni step wan hap jing bunkam hindai ki layawan kenang ngingis kam balong ba kan ke jungwan jungi akan ke step kan long ke jumuntoy nak men kun samla buat kam buat jam apo jong district kan long ke jumuntoy na mita gisnong kitau nama long u officer uba juerap ya ki skim ke babun ba kam tam menta ulabat ku project director jong ke hati apo jong district kita ke kam luan ke step disebut ke acuran kemaan kaliang jong u hadin bangilaya kren de ulakular hiba ya ka result on penni chua jong benai Desember kita kawai badru haga juga por ong kasimpor kandiat namar ba sidang don kini ikam ki happen baik ba roster ta de ingit skam ba kata ka jeng tu jongi ula pulari bakat bala namar ba ngila kentu yu ong bala lak no yang ki post ki bala ki de man yorong kita ki briwa po jong district ya kata le wo ule uong ikumta wat hakisnam ge bakaman suaru ngiale ban penyo ya kibriu jo po jo district tingilaya ujor bun ba je ujor jo ngiru tam hindrai ula pentip syair ula ya tu syai ni ba ya ki pus ki balai hapo jo district ngiale kan bala ban penyo di samla po district tadi acara
Kata ka saya kedar hi baya kipus belaj hari boy ontung dagi beri badan hapo jong ribo distrik tang menteri ka rostar hadukan no kan sekam ya kata tingin nut bonong lemar hang ni kidon ki garor kidon ki jakasi janti ajong ngi don kite bonong hadu bonong ba kan no ngin tikna ban yo ya kata ratio ya kata ngin na bonong tang menteri kula ini baun jelek kerbala untuk yo ya sistem lagi